Karaida ebakai ebe Akipi nesi aijar konye itungalu Eibuga Soroti nesi ejasi eredakina kanu Ekadakada lo Akipi lo ayanga ikia parashano ipumam itemo kitai Kengara seta una na Akipi kobarane wasani chana bobono zidu igwen itunga kesi kwana eraya losita Mairon amota kipadoro na disnu ejasi Eibuga wo Igweli karito man mamedu neta Akipi wana adola gwela na Akipi to matano ejasi re oni ngata Apaipo arai mamjo ile muti sirgine lukumiti mamgiga una Akipi no mamsijeni akuga ne joko tukesi Akipi arai bongai mameta Akipi to na dekisi doda muti beti akota ifine pole mameta Akipi agana na bunya sanu wango na lomu Doni kwa na sana ni. Rajie jaine. Are mama dijisina lukumit. Mamni dumni jela bra. Ai ga kinjaki padoro. Anojer kanedo petanwe lukubit. Konye araida eja ngonoda agwela naran Akipi Robert Onebo ngese shalamikid amamusna Akipi narai kwane nakiti kesi dali soma ete business ngon edum nete beriche bore. Mama ko dara na amam sa yalama ray yalama ide ngora kaliba mama bala ko paiki ko no ngora dum kabu mo nya bere kwesi da pakani ide ngora dum kabu Apollo kinitone ya piesilo Akipi ko Soroti Nelson Otai ngese keonit ebe ationisina eya onit amamsuna Akipi ngesi amamsuna ki kutonga itunga beri itimoto so okota chuma na koso mutationisi bian do itemo kinete sa chuma na bian da sa itemo kinobone okoporaki do bere kopani mama Kim konyi ndasa tamakite running a generator konyi generator da mama go ngona ajukuna kipime kote town so atunis kopani jaine sa tunis na Kim konyi na tapuru cha bonge lakini keda ka counterpart au baka no meme balangisa chonisi bejai o transmission mama Kimi ne dolit do ne no substation no bukuyo e bakasi kisebe jeti mbuti aitemo kina chonisi Anuka TV is Solomon Ramu ka Gabriel Esiku Eibuga Soroti.